Ja, goeiemôre. Kyk, vandag is huistoegaantyd. En ons gaan die huisbootmuseum doen en dan gaan ons die kanaalmuseum doen en dan terugkom jy na toe ons tasse kry en dan ons terug aan die lughawe toe. Kry ons so 'n bietjie vanoggend so. Hierso in lewende lywe mense, kan julle sien wat gebeur as 'n boom op 'n kar val. En daar lê die boom. Die boom het omgeval seker met die wind. En hierso lê die boom hierso wat op hom geval het. Né? Dis nou nie 'n lekker wake-up call nie. Wat staan hier op die bord? Geskrywe? Wegsleepzone. No ways, reg? Hierso kan jy nou 'n goeie vergelyking sien van hoe groot is die twee teenoor mekaar. Die karretjie is net 'n aksie groter en hy is onder dak. How much is it? Goeie voetere. Wat is dat op hier daarso? Ja, hierdie is 'n dubbelbed, maar dis knap. Want dit was die enigste akkommodasie. Jy sien, dis die enigste akkommodasie wat jy gehad het. Hier is die slaapplek. En daar was seker die toilet gewees. En dan pakplek hier En dan hierso was die en hierdie was die kombuis gewees. onder die bed. Ja, en dan daai was cargo gewees. Okay, ek lees nou hierdie. Waar is jy een? In this small room, the skipper and his family used to live. In hierdie klein kamertjie. It even housed a table. Every nook and cranny was used to its full extent. Even a family of 4 once lived here. Under the rear deck, you will find the cupboard beds. 2 children used to sleep in the small cupboard bed on starboard side, and 2 adults used the bigger cupboard bed on the port side. The Dutch were smaller in those days. The hand pump above the zinc was used to pump drinking water from the water tank. The cupboards below the zinc held pots and pans, and the other cupboards held crockery and clothing. There was no water closet on board, or that they used a bucket. Was ons nou in die kitchen, hè? Yeah. Down the 2 steps, you will enter the former cargo hold. In former days, cargo holds used to be a large open space. As part of the houseboat conversion, partition walls were incorporated into its layout. This is also when a large galley was built. Waar is nou, Lavie? Ons is nou die sitkamer lyk my, nee. No 2 interiors on a houseboat are the same. The living room of this boat is authentically furnished. The living room is heated with a wood burner. Also situated throughout the boat, there are radiators connected to a gas-fired central heating boiler. A well-insulated houseboat is easily heated. The upper parts of the side walls are somewhat narrower because of the gangways on the outside. The gangways allow movement from one end of the ship to the other. Visitors are not allowed on the gangways. What are the 2 blades on the outside of the boat used for? These blades are called lee boards. Usually a sailing boat has a keel. This is to keep the boat straight whilst sailing. But if you sail in shallow water, the boat will get stuck. So without a keel, but with lee boards, these boats can sail in shallow waters. So daar is die leeboards. Ja, soos ons sê, hierdie was 'n educational trip gewees vir ons. Mooi foto neem van buite die lengte. The inland transport barges are equipped with tillers, steering handles, decorated platforms on top of the rudder. The ornamentation consists of the wood carving right up with the contrast cuttings. Nee, jy moet jou net self gemaklik maak, hè. Die modern day houseboats is huise wat hulle op staal squares bou. Soos wat jy hier so sien in hierdie modelletjie. En dis wat jy ook nou hier so sien. So
ou styl houseboat het verander waar hulle cargo ships verander het na woning toe, maar nog steeds kan jy veel moderne huis bou wat jy kan sien hierso. So daar is 'n duidelike verskil tussen daai en daai een. Ek weet nie, ek sal miskien die oue griep miskien, weet jy nou? Sorry, ek gaan nou hier verby gaan. Oh, Kombuis, badkamer, slaapkamer. So as jy nou maar kyk wat aangaan hierso, kan jy sien hoe lyk die binnekant. Wow. So jou badkamer in vandag se tye en dan natuurlik jy uitstalling van jou tipe van huisboothuise wat jy kan kry, squares en ek kan nie modern lyk hoor. En dan hierdie een hierso, dit is nou nice ene, né? Dis hierso is nou houseboats for sale. So jy het nou hierdie moderne ene en dan kos hy €459. So vir die Suid-Afrikaners maal dit met 20. En dan betaal jy nog €850 per jaar. Hierso, nou dis nou hierdie canoe hierso, hè. Wat te koop is nou hierdie een is op te koop, nommer 6. Nou daar is nommer 6 is nou in die rivier. Hy lyk soos hy is 750, maar sy jaarlikse fooi is €7,000. you ain't seen nothing, lovey. Wat is dit nou? Nou for sale hierso. Hy is 147 meters, 1,295 miljoen en 1065 per jaar. Jo. Lekker. Hy lyk soos 'n huis, né? Soos Ja. full on house. Ja. En hy is nommer 8. Sien jy nommer 8 hierso? 1, 2. Hierso is nommer 8 hierso. Net op die buitewyke van die dorp. En waar is nommer 5? Ons 5 het ons gedoen het daar's wat in hy kos 459. En dan 7 is daai ene daar wat 354 kos. Nommer 3 is hierdie ou hierso. Hy lyk dis 'n ou met sneeu en al. Hy is 'n ou huisspeld. Hy is 1912 gebou, 4,8 meter. En hy het nie 'n prys nie. Nommer 3, nommer 7, ek het ons klaar gesien. Nommer 1 is 1996. En waar is nommer 1? Hier op die ander kant van die uitkyktoring. So die een van die slaapkamers hierso en dan as jy om die draai gaan is die speelkamer en dan kan jy 'n video kyk. Ja, hier is 'n storie hierso op. Ek het mos gelees. Hulle sê dit is nie meer, dit was, maar dit is nie meer goed vir die huis was. Nee. Check me daar. Ek kan Maar dis die 1,2, dis 1,3 miljoen instelling. Dis waar. Gee. Dit nie ons hierdie dag.
gonna go swim. Die word laas in die gesak. Ja, kijk al. Hier weer ons stuk uit hier. Waar die water is, dis waar die waterlijn is. Ja. Hierdie is nogal interessant. Elke 3 tot 6 jaar. Maar dit eers soos hierdie meeste houseboats het nie meer engines nie, né? Ja. So elke 3 tot 6 jaar kom 'n tugboot en dan sleep hulle na die dokke toe om vir versekeringsdoeleindes maintenance te doen teen roes en so meer. Natuurlijk. Dit word ook met spesiale verf dan geverf. Maar dis waar die baie werk in kom, nee. Kyk hierso wys hulle dit. Wys hulle hoe die ding geverf word. Ja, dan sê die mense kan maar op die skip bly terwyl hulle. Ja, obviously as jou huis getrek word, nee. So, heel behoorlijk nie. Ja, dan moet jy nogal versigtig wees uit, omdat hierdie trappies is nou in mekaar. En het reën, en is nat. Van bo af nie? En is dit die kanoe van bo af lyk? 80 vierkante meter. Ja, 80 vierkante meter, dis hoe 80 vierkante meter op die huisboot lyk. Met sy plante en al. En het reën, chico lekker reën. Fancy reëne, ja. En daar so minder, daar's weer die ou tipe en die nuwe tipe so langs mekaar. So ja, jy moet nou in gedagte 'n privaatheid hê, so nou by jy maar vir jou tuintjie daarso in jou Weber, jou braaiplekkie. En dan sit jy sommer vir jou gras op die dak vir insolasie. Hoopelik lek dit nie. Ek het gewonder, hierso is jou services waarvoor jy betaal, jou gas en jou water en jou sewage. En dit reën so lekker nou, maar nou is ons by die Gragmuseum. Jy moet maar mooi kyk, anders sal jy julle mis, hè. So dis hoe die Gragmuseum se ingang. The city grows busier by the day. In a short space of time, the number of inhabitants doubles. Amsterdam is bursting at the seams and threatens to succumb to its own growth. Welcome once again. Our new city is a fantastic success. It's bursting at the seams again. We had no problem selling all the land. Within 10 years, most of the plots had been developed with splendid houses, especially on the canals. This plan is unparalleled. Amsterdam is becoming
a gigantic architectonic masterpiece like nothing else in the world. So the canals aren't just attractive, they're also necessary. Without the canals, no Amsterdam. So how were the canals created? First, as much water as possible was pumped away from the ground where the canal was due to go. Then digging could begin. When the channel reached 5 meters deep, piles were driven into the ground on either side. The quaywall was then built on top of these piles, after which the water streamed back into the newly excavated canal. The soil that has been excavated was distributed across the quays, creating ground to build on. The quays were covered with a layer of construction sand, and then piles could be driven into the ground. The wooden piles were between 13 and 20 meters long because they needed to reach the first layer of sand beneath the soil. That's the sand beneath your feet now. Ja. Seker binnekant. Baie titel. The doll's house in the center of the room is the canal house that you're now in. Since the canal belt was laid out in the 17th century, much about the house's layout and furnishing has changed. In the rooms of the doll's house, you can explore the various functions and eras, like a music salon from the 17th century, an 18th century reception room, or a living room from the 70s. The brand new canal houses of the 17th century offered more space than the houses in the old city centre. As a result, the layout of the house and the function of the rooms changed enormously. A double-fronted house like this certainly offered a variety of options for the types of rooms. No space, reception and dining, and a distinction could be made between reception and private spaces. Inspired by French buildings, waiting spaces and reception rooms were created, as well as small private rooms where it could get rather dusty, as this was where the wigs were powdered. That has lasted for hundreds of years, and which in the future will continue to be vital for Amsterdam's water levels and image. A heritage that is still being lived in, played in, worked in, skated in, cycled in, paraded in, swum in, and dreamed in. When you leave this house, you'll be stepping back out into the middle of the Amsterdam canals. Enjoy. Ja, dat is goed gedaan. Waar is die kat toe? Waar is die? Algemene Handelsblad gebou. Vat jou kaartjie, dan scan. Op die algemene manier. Ja, wat sien jy my vrou? Rosemary en saai, ons het nog nie van hom gehad nie. Maar hy was nou die dag leeg geweest, nou sien jy eers 'n bordjie. Ja, okay. Ons het dikwels die peste geproe, nee. Daar is die baie rooi kaas, daar is hy. Die kaas met die snaakse kleure. So hierdie ene gaan die Kelchies red pesto wees. En ons wil nie die lavender vat nie. En as jy die Gear certified vat, is dit. So hierdie is 12, 24, 36. Ons sien die skoon nie op die gift nie. Dan is daar soeke memos wat jy kan kry, soeke borde. Terwyl ons ry die trein,
dis die uitsig uit ons hotel aan die agterkant. En dan daar was die wat ons nie heen gegaan het nie. Ons kon nie uitkom by daai plekkie daar nie. So daar nie. Kan nie sien nie. Okay, so hier is ons nou op die Amsterdam sentraal stasie. En ons gaan nou met daai trein 14D wat 5 minute laat is. Schiphol lughawe toe. Dit is nou al so 3 uur so dan. Ons is 'n bietjie vroeg, maar ja. Met al die verkeer en vakansiegangers is dit maar tydjie maar moeilik. En dis hoe die stasie maar lyk. Hier is nou van die nuwe treine hier so in Amsterdam. So sê die nuwe een. Welkom. Hier so 'n bietjie jouself lekker navigate om seker te maak jy kom die regte plek uit. So jy sal jou hotel, jou lughawe etiket moet ken. Sy moeder begin al die regte vlae te vra. Sy sê hoe laat vlieg ons? Sy sê ek vir 18:35. Dan kyk jy vir al die 18:35 en sê EJU. Ja, EJU 973828. So ons vlieg met Kopenhagen. 27. Waar? Ja, maar nee, ons vlieg EJU. EJU is ja, EJU 9739 en ons vlieg by gate nommer 28. Departure, daai departure daar's 3. Dit beteken departure 3. So net terug so met daai departure 3 is verby en daar. So ons moet kyk, ons moet gaan na departure 3 toe daar. En nee, ons is nie in Bloem nie. Okay, kykers by die huis, guess what? Ons is by Amsterdam en ons vlug is gekanselleer. Eerste keer wat dit met ons gebeur. Nee, liefie, wat sê daai mense daar op daai pamflet daarso? If your flight